mama wa kwa ba fa umbra attention TV na sa attention TV ni dia wa kasa wo somfo wa kireba eku papa bi ni enda ma agimegwa na nda ba sam na me na beef they say yo ye beef nko yare bedo a wani beef ni bi netolo beef ni bi wo de ne anointed rice no enchinala nkotwon mesi onya asam keto na nda ye ba hohoro nche no ne abomodena na eja ye pepper soup papa onya asam keto beef no ye between wana na wana me say osofo work and angel me so baby am so me de na na angel de na me kada me pada me goi Obofour Reverend Obofour ana onye adum chedua he papa adum chedua ho tu no ho beef kakra na one na bwim se ye beka ya na se mo wasan so asora baby omnye de Obofour akobo wana adum chedua bosia mo ntua me yisu kakra de yisu da batum kakra de yisu da batum na nda pode mo wa botom kramponye de Obofour aka de o da babo anu de adum chedua o wo na adum chedua o de eagles oye okore 4 o de buy eno onye Sabroso olive oil o de brand don fa nyankum ade man eno oja Obofour so je no obo modena no de nyankum ade no de man me say onya asam kitwa o ensamo lupepe ba no onya asam kitwa na nda due yi manka sama akotweme CEO efini office osofo back to back eya odeba mo eya kapro ba mo waso aye show eya rough and kapro wanka sano I'm sure heaven no cramp no mpino man ko hobi kra and they on na menye ba ya dam discussions no ejapa memo wakaba me da se papa na boko de boko sa wo tafo awo ya danyame ase na papa wonu anom abieni masisi awaza abobo minyi no sisi ama akwankyere na nyankum ade na ade a sisi ano oye secret nkomo no sisi ani nyina rekwepe ba na awo akoye de so free o prophets wankasa so wo asori wo adwuma asebe miso menya bi meriye a nyan fande busumi eba mama ketua pafun ahya kotokumi iti dem nsemi for wankasa wonu anom asofo ho papa ejine dem yo me da se mama ntie chiefo ne ahwefo na mama ntia attention TV nyina ahwefo adwuma yefo so na me nhyira mo na mama ntia masore manyina mama ntia papa na merita agye akabo de ted papa yansan ni de bi woni sam na mama ntia me yere queen ana me baba bebre me ba prince school me chia no 14th year birthday wow she ko shi na yitini ne keka ya hwe na yakopon de adom ye mame adum chedua ma hwe video no na adum chedua ne Reverend Obofour no won ate se koku asebayere koku asebayere efe ede o sense no aye very careful abekeka wo na wa we abetuma dware wo hu da chesa ade che so as why free adum chedua de sa low key ni ba ese Obofour abebo sia no ma ne cream cracker ani sobolo ana me hu se e adwuma hyehyɛ na Obofour so be hyehyɛ bi dia beto okay ana me hu se akwa tepitekun evangelist ko akosi awia ono so be kai se adum chedua itimo na oka se adum chedua kasa I am the angel of Astrophanos. I am the angel of Astrophanos. Astrophanos, the angel of Astrophanos. Obeka ya Ghana for ye ananse ono angaza beka se obeku na ntwi nko aba 60 pieces no. Na ntwi gina homa nipa. Wow. Bible say you born ntwi afọ you born nipa afọ de ye. Yeah. Enti so Obofour so de abeto so se papa de aboa nan bako eagle bako for the brain no. Ena omode ye nyankama de a memi susu se papa no why na just obedi di wakrama preti mo so di akama betafre na no odeme asma okana mu yedu emuodu se why won se oni Obofour be guru kotoma me hwe sebe kotoma me hwe woto ntia ne se papa panimo aboki di abade ameso mebo bi ama tina me de habayere ye nfanto ho no because of se papa ne bu nu so e pani a anko Obofour be so be hu se papa ne e pani but papa ne mu nu so e pani nti eno the angel of Astrophanos no oh oye servant masa we no onka so ye servant manyankopon wo se angel of Astrophanos ono ne I am the servant of angel of Astrophanos so what does it say oye angel for sa de na sa angel of Astrophanos no
nipa etimi asom no ye 4 pe ono kan 4 ewo the whole Ghana the whole world yes the whole world yeah because are very dangerous and you say no sa oku na ntwedia e nipa na mo de yesi yete Ghana ha wo be nipa sacrifice a papa no be wie nipa e bako what you say but wo se Ghana for ade ba obi etubum because afre wakyekere e na ofre na nipa ba nti na nyame adwuma nkura no na ne esi wo Brazil no asofo Ghana asofo mfantwi anyansa what you say untumi nkaso be nyame adwuma na nyame adwuma aka nyina wugu no anu nyame adwuma yi ho hye ho so that say anu nyame adwuma o na Yesu so say papa adom chedi o misa se ni mfia ka he ni misa se robo bofon so ni mfia aka yesen e wo misa aba monte aba na date na mum se papa na bu no ho so ye pani a anka yemfa na nim twitwi fom ana se excuse me what just sentina kraman so ye den etafrena na hwede ye ne okọ yese wabokro no akoto obi banchi akogina ye de na court na jaja hwe nim di se ko 100 years for life in prison hwade o nia ojeni ni panso ko life in prison hu ye you because ya born ka bi wantiment ya yese bi on 200 million banchi no ko wi wantiment ya nti on ko 100 years ana MP so a minister so a ode pen abokro no diskara ko gba burochire not comfortable lead me no ko woni ni pale jeli na ya kronfo but difference obi so abokro ne papa abo pen krono kronfo ne de wa obo banche krono nti wo se oyejimi fo mpa adwuma ye judge na jeli no onko ayewde because kwa brono so banche fo nyina obi aho betoro me pacho usuni unuma abaye no udu nyame anim a ebebu waten anase ebebu fo na nipa bia wo ti asase wo so a memma bim die efo emfa nkwase bim wo de fo ekwase bim die a wonsa besi fom nti e na me pesa me ka che papa dum che bia se pada akonfo na bo pada ena obi din kunu so egunu so pada na yemfa pada nsra yanim papa dum che bia kire se enna oti we so bonu na ne onom a ho beto o shaso so Nigeria no de abedu ha a yedi ni ho adanse ye no de sacre o the way nyame adwuma de obi enu eda se wa flata ena wantimi ameki a nkokura bom na be meki a hwese ye kwampa so media so Obofour kase odi papa ndi Sabroso oil eni aboko de nan ne ade a eni e omienu akwankyira omogitum so omokoye enu na akọwie sa na se ne odofo beda na otamfo de a eni secret bia e wa adom chedua ho na secret bia so Obofour de eye de Ghana fo batibi nti ye tin so de ye memanya afufu na mo tam wofo ni Nyankopon se papa se nya papa adom chedua obewu eye papa enya papa Reverend Obofour onu so bewu ye nyina ye nchembo wasasi so na mo nwuma abaya ade akogina owura nanim so mu aten no and na very important nti ni ameka che papa adom chedua se ya mpaso de abo no kwade ene wadi krama agoro wani krama de agoro nti krama betafre na no na no nwi so de astrophanos that I'm an angel of apostle fansus na no nwi ni krama so tafre be de pa krama tafre be de na mo na me kan se yen hwe se omo nkasa nwuma no mo ya mawurade so ani na twase kristofo ye saa etwase afede kristofo mutwa mo kontokwa na ya maye okuko mo de beto abonten ene omo nya asofo omo ya aposomsomfo me kan ni pain on notice say omo nya bible say yemfa odo emfa kata de nyina so di boni ben kwa na adum che ya Obofour ena boni ben kwa na Obofour so ya adum che ne won horo mo ntama se abonten we na mo de kire kristofo na mo de akọ heaven ene sente sadia ene mo sesa wakwan na nyame nnim wo mo na me ahokira asumdwe wo mu no eye sisika ubedi na wona enti nyame kan se adwuma pa na Obofour ya nyame nim adum chedua so nya adwuma pa na oya ono nkasa nim ba bi one memasini ko wurade a ene on twen na pani a wanyini du sei na so wedi nkwa asem dia ukodu Nyankopon ma ga se meni adum chedua hwini wiase baifo kura ni ho na adum che wusuro mi akasi manim I am the angel of apostophanos we ene de kwa heaven we enko heaven ntimi na me kan se me kase me kaka uhu ni ti ehuni nan na mo nwuma bia wo ye hye suma se no han pie ho a ebedadi
na mom dwuma bia re ye no suma ase no kai na hu de se han paya dwuma dini nyina abedadi asofo yesra mu bebrebe ye pamocho mo na sisi amuru dinyanyim na modin akọ osoro ahememu na sisi amokrampo na sisi amoye dey na ye members no so de ye be ye dem enuano attention tv fo asam sebe eku apapa bini meda wase papa